feƴƴinana no kumpita seeɗa ko ade kon kalalla ko yidon ton haray miɗo yaafino e moɗon haray ko fuɗɗora ɗo kumpita ɗen haray programme Aliou Ba haray ha ko fewndi ɗon haray ila bimbi haray ha heeɓi ɗo haray ko honno humpitorde haray humpitorde ɗon haray kanko Aliou Ba haray himo déplace gol yaha sengo Sierra Leone haray noon himo wonduno e ce protocole makko ɓe innamo Aliou Sow haray monsieur Aliou Sow e monsieur Aliou Ba haray e membre de famille monsieur Aliou Ba on ɓay ɓe hewti ko frontiére ɗon haray ɓe wawno ɓe darnugol ɓe holli ɓe feƴƴata ɗon haray ɓawo ɗum ɗon haray gendarmerie on ari récupéré ɓe ɗon haray cortége ɓe haray jaaɓi téléphone ji maɓɓe ɗin haray noon en humpitike ko kikiɗe ɗo ni haray communiqué numéro 2 mo kañum be elle mon haray parti mo Aliou Ba ardi on haray ɓe wanno communiqué ɓe holli ko gendarme ɓe jewlima haray ɓe waɗi tiɗo joni communiqué ko kikiɗe ɗo haray ɓe holli haray fendu ɗo ni haray mo ko haut commandement de la gendarmerie nationale sinnama haut commandement de la gendarmerie nationale haray koko harare ko Bala Samoura général Bala Samoura arde ɗon ɓe gandi ko kanko woni laami gendarmerie on gendarmerie on lagine ɗo saydo haray humpitiki haray ko ton fewndo ni woni ko ɓeɗo joga haray kanko Aliou Ba haray kanko monsieur Aliou Sow c'est protocole makko haray e membre de famille makko ko kon wonnomo naɓude Sierra Leone haray gogo ko activité privé ji go haray e affaire jokkere en ɗanji haray ko haajuji goo kañum e jokkere en dañji haray ko ɗum humpitiɗen ko ɗum wonno e naɓde ton Aliou Ba on haray humpitike ɓawo bloqué de ɗum haray ɓe nangunomo ɓe escorte mo kanko e famille e groupe e équipe mo wonduno fof haray ɓe jaaɓi téléphone ji ɗi haray e humpitike kono humpitorde haray en humpitike avocat ɓe makko ɓen ɓawo ɓe andinede ɗum ɗon haray ɗewɗo ni haray dossier ji ɗin kañum kadi hewti avocat ɓe makko ɓen haray ko ɗum humpitiɗen ko iwri ko parti makko haray haɗa ɗon fi muɗum haray ko adedi kon haray ɗen tori Allah yo waw hettagol e hoore jamme kisi ɗe gandi yimɓe boy kadi hino ciwla haray ɓen ciwla ɓe ɗon kadi Allah taw haray ɓe wuuri hiɓe selli ɓe wawa kadi hettagol e jaam ɓe wonɓe wadde ɗi jagguji ɗe hoore guine meɓen yo Allah change ɗum ɗo ko ɓuuri e yawde haray ɗen continue ɗon humpitiɗen haray en arta e réaction ji haray en fuɗɗorade o ñam président meɗen on ela sello Dalen Diallo ɓe inni ɓawo humpitagol oɗo nangam haray ɓe wanno réaction haray réaction maɓɓe on tigui tigui on haray hiɓe landi yo Aliou Ba accite ko ɓuuri e yawde ɓe inni wo militaire ɓe fewdiɓe ko leydi bene ɗo ɗin wo hiɓe jokkini ha joni hiɓe jokkiti ha joni jaggu maɓɓe ngu e hollugol doole e hollugol jaggu e hoore guinéyemɓe ɓen haray no hiɓe landi yo oɗo accite ko ɓuuri e yawde hiɓe kondani fermement no oɗo nanguira noon eɓe wondi ɓe no nanguira noon e jama on no soñjira ko leydi meɗen ɗo haray noon acteur ɓe politique buy waɗi réaction ji fi Aliou Ba e nder ñalla hande ngal ok haray ɗen jokkiti ɗo kumpide ɗen haray hewtira ɗo ko parti ko Siyaka Bari ardi ɗon parti on hino inne MPDG haray mo kanko Siyaka Bari ardi ɗo haray humpitike o jaɓari dey tawtogol o jaɓari notagol noddan ko o coalition politique union sacré ko woni noddimo ɗo ɗe gandi parti ji boy hino ɗo eɓe innadi union sacré haray on union sacré ko homɓe woni ɗon wana ko docteur Ibrahima Sori Diallo en ko Bokko maɗum Bokko Bakka haray hiɓe nodditi wo du 27 au 28 décembre 2024 concertation nationale autour de la prolongation de la transition o haray yoɓe tummodir nogay jeeɗɗi e nogay jeetati décembre nduɗo wonɗen ɗo ɗum ko janggo e faɗɗi janggo ko honɗum woni jonde maɓɓe nden ɗon wo haray ko darugol ko honno ɓe ɓeyditiranta transition on laamiɓe ɓen ɗo wona de laamiɓe ɓen inni e ko ɓe ahduno e jama on kon yoɓe ɓeydani haray ko woɓɓe go ari inni yoɓe ɓeydanɓe parti politique ji ɗo hay si élection waɗama hay ɓe wawata gagnade hay ko quartier ko ɓe jeeya ɗon ma ɗum district ko ɓe jeeya ɗon haray ko ɓen woni ko mogodir ɗo haray noon ɓe nodditi on kanko Siyaka Bari haray noon Siyaka Bari hollide o tawaka ɗum ɗon haray ko adi ko ñang o suspandi e yahugol makko e o parti ko ɓe ɗi coalition ji ɗo wo fi honɗum noon ko tawgol e nder dialogue no ɓe feƴƴinoɗi eɓɓoreji ɗi ɓe eɓɓunoɗin ɗum fof hay e goto wonari ko applicable ko hikkiti ɗon haray CNRD haray ɓe darike ɓe ƴetti ɓe changi programme ji ɗin fof fi transition on no duwano yarde noon haray ahadiji ɗi ɓe ƴettiduno e jama ɗon signature ɓe sijinuno ɗon hay e goto ɓe wawari concertugol ɓe wawi changegol ɗum no fof haray ko saabu ɗum noon haray kanko holli o wawata participer ɗo e dialogue
tawa ko di kañum CNRD e ɗi parti coalition ji ɗo ko ɓeynata ɗo union sacré haray ko ɗum humpiti ɗon haray kanko e parti makko ɓe holli ɓe tawaka e ɗum ɗo ɓe tawtaka saabu honɗum noon haray ellaji ɗi CNRD woni e waɗude e o sayi ko leydi meɗen ɗo. Ok, ara ɗen jokkiti ɗo kumpitoɗen ɗo e continde kumpitoɗen haray en andinay tum haray parti politique ji buy suttuno ɗo CNRD haray ɓe yiltike ɓaawo maɓɓe. sen jetti exemple wano kanko Siaka Bari ɗo hari mo tawano e soutenugol CNRD on moƴƴa yi bi miñam makko itta haray himo retiri seeɗa haray no haysi wona groupe goto ɓe wonno par ce que buy inuno ɓe naɓiɗi hiɓe jeydi ko sengo famille ji maɓɓe ton hara ko sengo nenela mais kono woniri wona no woniri mais toutes les façons haray sortie médiatique mo kanko parti makko waɗi ɗo hande on ino holli ɗon piiji boy e yiide balɗe ɗo kadi ko faya milimo noon waɗi ɗo yewtere ko nde ɗo noon tawano e parti ji e ina tenodi hino yi o ma wawde yewtude wonno ko sutene ɓe haray ɓeɗo retirike mais toutes les façons haray ɗen heeɗi haray lana kan ɗo awa min naari ka muttide kono noon ka yarde ndiyam moƴƴa fewn ɗo haray noon wonɗo lagine ɗo yaltay ɗo e say ɗo jinda andunoɗo sarde ina wawi taskade so tawi ko noon kadi sécurité o wonir mais renforcera noon e kala foti hiide mais toutes les façons aray ɗen heeɗi ko arata kom le 31 décembre arayɗo ɗo ɗum ko e nder balɗe seeɗaje haray ko wiyete transition kon e gayne di enen SCNRD on wona mi woli ko kamɓe wolno haray gartay ɗo fayma e actualité ji haray humpitike décret ji waɗi ɗo hanki haray ko dede ko haray kanko général Ansoumane Camara di Bafoué haray wonno ɗo hoorejo police lagine ɗon o wonno kadi hoorejo CMS aɗo wonde directeur général de la police e humpitike o nomama Sengo Guinée équatoriale comme ambassade haray nan en anditinayi kanko o wiyeteɗo ɗo Ansoumane Camara nomaɗo ɗo hanki ambassade de Guinée à Guinée équatoriale haray mo tawano ɓe yimɓe nogay e jeego ɓe justice lagine on tuumidi o impliqué ɗo de tigui tigui on e fii waru hooreji e masiboji feƴƴunoɗe ɗo e régime Alpha Condé par ce que ɓe inni ɗo poursuite judiciaire engagée contre Alpha Condé et 26 personnes responsables de crimes de sang haray masiboji baɗɗi ƴiƴam haray ɗum kanko Ansoumane Camara mo tawano ɗon Ibrahima Sar Kasori fof hana hino tawano ɗon e Mamadou Lamine Bangoura ancien président de cour suprême hino tawano ɗon eɗen andi noon on Mamadou Lamine Bangoura ono kadi o neeɓi ko kaso fewno ɗo haray fayman kadi humpitike wono o inneteɗo ɗo Abdoul Malik Kone haray kan kadi o wawama ittede o poste mo halfina noon haray ɗen andi mo halfina noon o à la présidence ton secrétaire général de la République chargé des services spéciaux et lutte contre crime organisé haray boneji waɗeteɗi ko leydi ɗo ni haray ko kanko halfinano ɗum ko Sengo président de la République haray humpitike o remplacirama Mohamed Lamine Siman Kane haray ko commissaire principal haray Abdoul Malik ɗo e gandina o wonno ko DPG haray fewde FNDC on fuɗɗi ɗo haray ɓe holluno yo nanggu miñam makko o suka wonnoɗo Matam haray ɓawi noon o inni o yaari ko nanguiramo haray o ittano ɗon kadi ɓe gandi ko ɓeɗo laamino haray ɓe wannomo directeur général de la police kono tawi kanko e général Bassir ɓe feppata haray o ittano ɗon kadi wono ha ɓe waddimo poste ɗon kadi haray ɗo kadi humpitike o ittama haray noon ko jeune jo mo duuɓi mum to waari ha ok haray ɗen jokkiti ɗo e yewtay ɗo fi sport football haray en gayntoray ɗum ɗon haray no humpitorde noon haray éliminatoire coupe d'Afrique 2025 doit de jouer de Sengo Maroc haray ɗen andi lagine yiltike haray ɓawa noon ɓe jougol contre Tanzanie haray ko ɗo woni ko ɓe yilti haray ɓe holluno noon e tigui tigui on no match on fijirano noon wona noon hanniri haray ɓe porto en plainte contre joueur jo goto Tanzanie haray ko CAF haray keppuɗo ko ɓeynata confi recours ji ɗin haray humpitike haray on saria ɗon wawi yaltinagol hande haray ɓe wawi yewtugol ɓe holli de tigui tigui on ɓe yaari ko honno lagine wawata qualifiirde ɗon tawgol ko Tanzanie masi no masso feƴƴir noon ɓe yaari ella ɗon fus ko wawata yiltugol e Tanzanie e tawa ko lagine wawata participude haray nen humpitike ɓawa o recours ɗo yaltugol hollugol lagine hettade gonga haray fayman lagine ɓe inni woɓe fayman
ɓe waɗay ko wiyete kon appel aray noon hiɗen anndi konto ɓawɗe to ɗum ko tas tribunal de sport sengo sengo suisse aray mais de toute la façon aray e jenti kadi journaliste sportif to tan o ni wo on appel ko waɗoyte oɗo sansata fuy aray noon goɗɗo woɓe no mbiwa fof habbanoki Tanzanie hino yilti ɗon hiɗen andi Tanzanie ñan hino tawa organisé ɓe coupe de Afrique 2027 ɓen haray ko Tanzanie Uganda Kenya hiɗen andi noon plupart équipe ji organisé ɗi coupe d'Afrique ɗi fof haray hiɓe wakkilinede fiye ɓe fuɗɗo participude law e compétition ji ɗi hiɗen andi feƴƴinoɗo ɓe participe e ngal kadi ɓe participe waɗa to ɓe tawa e organisé ɓe haray o yakoto lan kala ko yeɗo nga so moye sa jareji ɗi wassalam.